Mwebale muno abali ha Kitara TV abakutonda akasume kanu ninyo girasyo muhendo mulisa mwihaba muri nkabulikiro entekanza tujarike tuli mu rubuga rwa Kakumiro tukwenda ku bantu bazabazamu n'abayikaza abanyakuri mu kitawu nene akakumiro abakazi abasajja abakora omukicheka kinu tukwenda tukenge bintu mulingo bikurubata ebintu mulingo byemerere nkwenda kubatangira hona hali mukali abakutonda munyamasaze embaganiza kagadi kibale Kakumiro hano henyini hali tuli abanyakuri Masindi Bulisa Kiryandongo inywe nakwenda kwa nimbara mukyo nimbagamba nti mwebale muno imukwiki yahengare kuranti mutayaka sente yes babana nuwa orubosi bagaruka isomero abana bantu bazaire bakutoza akafizi bakutoza akasente bakutoza requirements recently mbayini nanka conferences bayiro amasomero ni bagamba baitu bojenye requirements sente za requirements ebintu bya requirements singa almost fees abakamba amasomero ekintu ekyo mukirole mujja kwesanga nti abana bazaire bankubanje abazaire mukubasaba abandi seminti mukubasaba manya liquid soap mukubasaba manya mitehimba mukubasaba manya sengenge requirements kanyingi munaba kamba amasomero sometimes ebintu ebindi requirements twinda kubantu zikehiyaho so nabosenge jo abazaire bakani batoza mukalitango kokutoza sente so tulikakumiro tukwenda tuninyo imyamu n'abasajja n'abakazi abakole mu kishoka kino of course tekanze tujarike tubantu enda kukora no tubaza no muntu ogaino muri mugo kwikyaengaro of course seka muntu nyumyamu tukenga ebintu omulingo bikurubata nkwenda kubatangira abanyakuri munyama abanyakuri kaheru ya Uganda abanyakuri Saudi Arabia abanyakuri Qatar abanyakuri Dubai abanyakuri Jordan abanyakuri mu America abanyakuri Bungereza inywena kwenda kubara mu kyoni mbagamanti yeso mana wanyu jira syo muhendo oburundi ogubandi cyo kubano tonde cyo ndakora wenda kubano like nga page yitenu Kitara TV and of course orabo ira YouTube osobora kubano no subscribing ha channel yitenu Kitara TV of course otebwa no kuba no migana akadekali so that every post itukoro tusoro kubano tunga notification ya programs zaitu zona zitukorao twina ba Kitara media ino bakukolera videography na photography amikoro yao yona cyo kubano itaga service kwataga na habisani kwataga na video aba Kitara media nemboja kwa ni bakikuhiki yaho ojja kubasanga namba esimu 0789 aba Kitara media idakubojja kubobaina nuko tutoto ojja kubaturubata Jessica twindire mu katito tugaruka nentekanza n'abantu abanyakulika kumiro mu rubuga hano kanyini Kakumiro tuli otarugao ekatandike kamanyire notes zone kaijezi somere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo what up people bantarapa diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabe muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yamani Kitara TV Kwegesa Kumanyisa epikipiki amabaragao nyanja godifule nyanja godifule mayanja nyanja ino stage bageta bata kati stage kati ekyo kiba ni Kimanyisaki kati stage anti akati kali bakatema ato bakatemere mutatunge yibara lindi mukagendera hao bikurubata bitaka kumiro batakurungi sente mukuchapa tuchapa wetu nizivura nikoze kumuntu kumuyi hano kumutwara nka kisengo mukutwara ya sente zingana mutwara gumu aro kilomita nkazinga kuruga hano mu town kigenda kisengo aho aro kilomita 20 iwo muvugiro dakazinga muvugiro zinga edashika zikuba dashika kabiriyo abiri zikuba nyingi okubano isana ogenzere kuli karuguza mu town kibale kagendo kokaro mayanja kwendo ngambire ekigambo Unisex Kimanyisaki Unisex Kimanyisa Unisex tinkimanya kambudu toka kihura ogabagabano ga salon ege ya area Unisex baba ne Kimanyisaki area bujunane zibo ekyo kigambo kihura ramukiya abana banywani bawo kweba ingabo kusakura mukiya kweba inga obaramukiye nkamukaga baramukiye nkamukaga ndamukizo wa Kibaru akubanga wakabiri Bagonza wakasatu Katumba Joni wakana Joni wa mukaga wakatanu Agaba wa mukaga
Kyaligonza. Kyaligonza bahoireyo. Ni babo. Ono muguru sakorora mu kamera yaito sibirota. Jaja tubazabaze muhana amabara gawo yo niwo. Baita Tamale Akibal Homeboys. Tamare? Akibal Homeboys. Akibal Homeboys. Yeah. Kikumanyisa kiki wa. Oli wa homeboy? Hey, inye mukora kiba homeboys mu. Tuwera no abutaka wentuvuga boda hano kakumira. Arena stage ya kati. Ano wenyine kati stage. Uweza kisengo kutwalira zinga. Kisengwe mutwaro bagumu kichweka kisinziro omuntu balize nawo ota. Bavugiro dakazinga. Edachika hati nkanyongera mvuga saketi. Mvugire edachika nka 15. Saketi? Batu speed mukendeze. Speed ati njibarira ndora nti ngiri kikurubati. Orugudo rurungi. Orugudo tuna kizibu. Betu roitaka kuruga chumu rugenda hali. Roitaka mu. Obagambe saruni ereri ya Unisex baba ne Kumanyisaki. Saruni. Nibaga Unisex. Oli asa kuteka we bali yali yakubagondeze kutuma business yaye. Nagamba ate saruni egeri ya Unisex. Baba ne Kumanyisaki. Ati amutufu wao okubombulizemu. Obuziremu. Ekintu kikutambula kita. Kintu ana mtown a stage tikina buzibu. Okuramukyawo bayingana yimba kwe. Abantu nkuramukya byenkusobora. Bamba kuhaire bayinga. Bali baboda babona byenkola. Ati kandalike nabojo byenkora nabo hano. Babonge obona. Katumba John ono mojo mbera nawe aroba gonza. Katumba John no yabaye yesimbire hogo. Ogo boda wanu the con president. Nawa kwenda kuba president. Akwa olo tukwa mu obukuru bwa boda hano. Wa Katumba oye. Akusemba yi. Kompere bataitu. Kale yongero babiri. Ali yagaba. Aliyo ba Jodi. Banji muno no mukazi wange muka abaira kwebere ata za kuno isano takumwenda kurungi wamogo eibara mukazi waba yatamwebere abera amwebere akuisana takumwenda kurungi obaba kungaine muga inyo kuno bagabo bayomberemo ngeri baba ni bayikaro omukoko tubebwa bwanga abwakimubebwa kandi ni akwogeza kandi atokera no rugayo no ijja kuno no sanga kuchumbire byona bibayo baro musajja obujunazi muka aina kuleka sente nkazinga ansi yo mutwaro nagumu kitundu nkabano abo town ati abetu itwa mukyaro no mutwaro 15 sora gaitawo bakulima ne banange byo kiyimba kiriyo mugali yo katawuke kaliyo hati iyo uli mwikazi wanka nyondi mwikazi wa 15 baitu ndara kachururu karobra ira kikuruga hano mairo musanya harayire sente amafuta go tigakuchara muno 10 nigo nkozesa genda no kuchola bobo tungire nka kasomo bono kiterera hawo bwemba ntungire customer akujayo ngenda yo mukasanju gati ya kasanju na kanana bikurubata bitahanu bikuribata steady niko bityo kurungirongi mpaka ekigambo Unisex Kimanyisaki amazi matinku kimanya kurungi obagamba tinke saruni eri bakagambe saruni egeri eri Unisex baba ni Kumanyisaki Orusoli asobora kugituma nkayibara nka saruni yaye nico nikikora sente nkaiwo wagamba ati nyowa company yange ngitumire Homeboys niyo nekora sente ramuki yawo nayo nkabayinga nyonkusoka na madamu omukandorerera nabana mbalekere bagire isomero nabojo bona benkola nabana wa stage chairman alinka na chairman aliyoko betu waikara mukatalo oko nyomba speaker watch pa boda stage chairman bayimanyira ina kuikara stage hano stage zinu nyingi tuina stage nkaino baitana akubebembera nkainywe na baba tuina boda mu chairman omu bayimaye buli stage aro chairman buli stage tukakomera waba akachika bagina kujunanizibwawo iyo linka nkamuhandiki oli muki nyondi nka speaker wa boda ni wakubabaliriza ramuki ya abandi ndamukizewo chairman waitu naramuchawo baleke ayali chairman akusembai ndamukizewo na Ronald Impanga na Naru Mpanga ni babo kalo sibe kurungi Katumba oye okamuha karuru Katumba oye mazima ate kokoni kakaruka okonga yatungire muno kweli nakamami wange nakamukyara wange akafu nabo bakamukoma bamwendaga muno bamwendaga kuba mwana wa munju kandi mwana wa kika hato ichaini Katumba oyo kumugamba ki Katumba oye kumugamba akiyora murundi gwa account 2026 ati Katumba oye iyo bino guno muri mu gwa bodogo masirembu sumaji nkagutandika ndugire musini ya 2012
iki Kumanyisa maziremu emyaka ejja ku 12 12 ofunire mu biki byofunye mbwabona nyombekeremu enju nguziro na akapoloti hamuli mugunu ego emize ibagambe mbomoyebumba boda kuba muri basoma kuba ni mukwana kwaniriza muno iwe olota emize ejo amazima gati nja kudupa etamu ombagenzi betu abamu betu batalibona betu nkaito kakumira boda season tugenze tujikeye ate cyari mu nkaito anu kakumira ekando obusuma obipikipiki obusuma bwepikipiki ante bolo kakumira iro tutunga mpoza abejja ne bazitwiba ne bazwara ando bayisire bujja kuno betu batali bahana bana tibabatero butehim of course to chance je twakatungano tebakatwita mugamuntu wakateyimbu bazitwisaho mageze ajana gampa osere forusi nasoka na kunywana na kuwe minimo kumara wishingemo najikutwara hati arona nabakashoma mutungani mbavuga kubatwara nkamubende mubende tubatwara sente nkazinga mubende tubaye mtu agumune chweka kubazira kilomita 3 ya asatu na ibiri tunywa mafuta gasinji kasanju sigazaho kanana banu ono ikigambo unisex iwe John Okikengo ikigambo unisex echo ngeri ntera chiuro mu masaloni nyengi kenga mwabwange baba saloni yatakusorora sex abaseja na akazi nyene konchikenga muntu ramuki yawo nkuramusha mami wange na nyonjo mero mukatara atunde byo kulya mudere market ndamushaho muganda wange Sara mukisoro mukazi wange na Mpeo Christine ndamushana muganda wange asaba ikarake abana atiyoko ndamushaho na abana wange wendekero mukako abana nyina babiri Katumba Junior na Kawuchi Joram Katumba Junior na Kawuchi Joram uzaire mpola Katumba oina kubongeza ona joire mtena bainaenda kuraba mu kamera yaitu amabaraga ogo wa Arsenal ngutera abantu asajja bamani amabaragawe Bus Traders Uganda Limited muje mufunere ine zabusa ezai MTN kona MTN 12 Airtel obusa niwa kusitunda biona na stand big boda muje musasure ndamucha abantu bange inywena mwebale kupereza abantu kandi ni wampataira omuzindaro gwa ntimba ntaka kugambira mtimba ninki akura mukia tugende mumaizi bikurubata biti biri koronge oli mwikazi wa muno muno ati kale nkohero rukusara muki kuramucha boja banga ba boda mwena abakumpagira abambesizeho cyari mukama bampero omugisa ekigambo unisex Kimanyisaki abya unisex soko bireke baza mazima Kimanyisaki unisex nja kugambira Stanbic nikyo Kimanyisa nikyo Kimanyisa Kimanyisa Stanbic kale Stanbic osibe kurungi kinu kine kiri hano kigambo kinu Lala King iwa mabaragao niwo Sendege Julius kira stage Sendege Julius oli mwikazi wange Kabolo aro kazo karaira kikurubraira kiruga hano just walo kilomita nke muyonga Kimanyisa bubano twara nko muntu mutwari nkarukomirongo rukumi 12 kwendo ngambe bikurubata bita muno kakumiro bikulibata bityo tibiri inye mugamba bitambura bita itwenya gabi kurubata mugamba bikutambura ati kwendo ngambire Julius owoibara na nyoba inta Julius ikigambo unisex Kimanyisaki unisex ndalabe yo kurungi tokikenga kurungi kanki kaguzonu mugurusi osibirota kurungi wayi oli live Kitara TV amabaragawo Balinda Julius oli eno stage bagita bata Bukumi road dire kuno muhanda gutwara Bukumi sente zikuzoka akasente kakabura ati kuruga hano genda Bukumi mu batwali azinga Bukumi twaleo siringi kakaga kasani masara aka distance karoka raira kilomita nkazinga kilomita ziri ina kitundu aka distance batera tikali karaira abantu mukubasera na kwa amafuta nigo gakuleta obuzibu amafuta ati amafuta okozesa ga 2 5 nayo inakutunga iyo gameniwo Balinda Julius aba Julius kabanyi noli Julius nayo oli Julius tubabaikiriye bikibyo manyira halita ba Julius ba Julius otumanyira obiki
Bagya sinchibaye baba bantu bayikiriye tebaba Wije mufune line eza tebazukira kuba nkozi zawe ati yo Julius Owoibara wendo ngambire kigambo Unisex Kimanyisaki Wije mufune line za MTN za 12 Kimanyisaki ngamonto za tinchikenga kurungi ndamukiye abantu baonka basatu nkura mukyabo jo ba stage ano bona betwala nabo na chemani wetu atukulembera nabana bango omuka n'omukazi ati wana stage okuranko watwintola akakulira tutola akakuratu anna nkoranka defense niwe defense amano inamu abakimu akomere defense ata inamani abakimu akomere defense ata inamu yadaka amani manji tigalia mani wakola buongo hati okosa buongo defense hakajaga muntu oli wa amani naenda kubatera okosa obwongo kumutera tumiyamba wa ina abana aina abana balinka tulotole mvumulo zona ziro wano kuro muri ba musija swija beta mani twinago iwa mabaragawo Marcel John John ikurubata biti pola mpola sente zikuzoka sente ziri kubi kuno omulimo kuba bodo ku masirembo someki myaka nkesatu atokabaire muno kyali muto abandi bamazire myaka nyingi Marcel John iwo limwekazi wanka akakumiro mu center muno no rugira kwa bakuzaranka sadi za kabubwoko kabubwa kibijo kale kibijo bige byaro bibi kunde mesana okubaza kwendo ngambire kigambo Unisex Kimanyisaki kigambo Unisex Kimanyisaki obagamba sarunere Unisex babani bamanyisaki naye toyo atigumu kubaza ajigumu kubaza banji agambe sarunere Unisex sarun babani bamanyisaki mazi mukibazo butakubaza kizibu kubaza ndamukiyawo naye bantu kalibao kuna mucho omukazi wange no werina na mama wange na banywani bange bona bwenkola nabona bona mbagonda izo nakulungi kazi nakyaka kunyumira nkakuterera kazi nakyaka kunyumira nkakuterera okwe picha nikaka kunyuma kuno kwe picha alenja akakuterera yanga osibirota iyo kukatandika bodoli mwana muto obo inotako ndi mwana muto kalo ine miaka ingati abiri ne 3 kono kotagiye kakasa baza yenyine yo kwekakasa nyine miaka 23 okazarwa mwaka ki kazarwa 12 no wazayo baitu tinkabaire kale omwezi tikukaikire kulungi kubaire nkolachi ogikize omaze busumiki no koro no vuga board myaka 3 osangira buzibuki abuzibwensa muri muguno wa boda buzibwensangire abasabaze kuserereza mafuta kubaga beyi n'abasuma baro bakuziba ibao ekandi nanka kandi ebirungi byotungire mu kurugotandika kuvuga boda ebirungi byenfuniremu iri mbyalo kwatera tinabikusobolole kulungi ebirungi kugambira kokozere kintu nakino ebirungi kale tufunemu tuswira abakazi naye oswire baliyo omukobwa oyinayo kabenga okamufuna novuga boda banzo muramukiyeho ndamukizeho omukazi wangu esazikao mama nachi wakamuzara mwana omwe tinaye bwana baitunka bubiri mwakazara bubiri mugambo mwenda muno mwongera obugambo burungirungi mulamukizeho muno yebale kubeerayo mukana nkumira omukanyoni nja nintula ninteerwa ekyucu ate omulekera sente nkazinga yetoolera niwamanyire zakukozesa ekigambo Unisex Kimanyisaki tinchimanyire tokikenga kurungi kalo sibe kurungi FBS trade online ukagwizegeira nti kwendo ndubaseru basemu niwe sendege okageni sendege gabege niwo ninya John ati abantu babeta batabana bemera bakalira hano ono wa UGA bamweta batono asibire first akwenda kubaza na nyowe amabara gawo
Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kakitali kisibo baitu. Oli kurungi. Ndi kurungi. Onayi okuchapira stage Yego. Eno namba mpyake. Tunione mpyake UGA. Kabara kutera katahimba wempyaka. Dusaho eli mtu rakingi. So okulala go byamire mara halo gipakinga. Njira za polisi. Ogira za polisi. Osasura inkazinga ku gipakinga. Security ya bwerere bagirendera busa. Hali kandi babombekere polisi ingiro zirali ya amani. Ni kurubata bitano. Tuli kurungi. Akasente kakuzoka. Mbera mbi. Kiki kandi. Mafuta wanyu ko bagagisa mfuka tutura mafuta ga bei muno nigatura bekubi. Mafuta ga bei. Bugatusera muno. Kyonka mu akasente ni mukora. Mpora. Umuntu kuvuga kumuyimba inimpaguzi nimakaguza. Umuntu kuruga hano kumutwara nkoko sente kazinga. Mparo gumuna nanosuka sanjo. Twaro gumuna kasanje. Oba mafuta nyiregeze. Ganosuka sanjo. Noli omutwaro kubolire kikoto Mr. Niye mbera. Abantu mubasalire hu. Niyeyo. Amwanda mubi nagwo. Bati yaona inkani banyani bawo. Ndamucho banyani bange. Ndamucho muzere bange sachanza January yasi. Mami wanka bagowa Imerida. Ba brother bange Msenguzi Fred osa Francis. Kwa mjuni Merini Ajuna Violet na Kato Florence. Bahoireti ni babo. Oresere bangi mzee. Iyo wekitinisi. Ni wakusinga kunyirire jacket. Aba boda timogia jacket. Abuwaki. Arwaki. Ati tukolera mu nchuchu echuchu. Ati kuba nokolera mu chuchu tikimanyi obe muchafu. Anti oyo jja baitu kuba no yojja buli lunaku era echuchu niliyongani likuyaguza. Baite no embe otekuraba mwe. Eno jacket ngumu muno togiro. Eno jacket ngumu muno. Katuranka zinga he. Kagigule 3 jonka. 3 jonka. Baito nayo kabatera. Isaine mitwaro nketano. Isaine nketano. Amabara gange. Banyeta Edimbe yanabiro ka. Edi. Onayo oliwa muno mtawo no boija wijo trabuto. Anyija bwija ndugoko gwana biro ka baito nacho kitundu kirire ine muno. Batu ali hao nkazinga. Nabiro. Mutwalo gumugonka. Kuruta kutura no inuka. Amafuta. Mbanjali hano nifuna batawa mu kasenta ka Kigomaawo ne bampa ya mafuta ninkibalira. Ramukyawo naye nkani babo basatu. Ati ntumire omukazi wange kandi anzalire na akabebi. Ali nyina inanka buli nyakazaire. Abiro buno ndesekawe. Olisekawe. Mwaka ikyabayinga. Kana kama. Koka kererwa Mr. Ati tumiriona ababoda bano bona ngai tukola nabo Faridi ne Mariseri akusembai kasumba na biroko ekigambo unisex Kimanyisaki ekigambo unisex Kimanyisaki kitenje manya obagamba tinke salon eri unisex baba ni Kimanyisaki eri unisex kwa tinchikenga kazina kaka kunyumira kakuterera akazina akanyume sirire jura tolire jura osakuba otalire jura kangene ndamukiona abandi okitinisi ati andi hara abantu balinka baka bekusakuboga tugene mbonge abantu ba makanikani mbam amabaragawo nino karolese buliba kakumiro koraki kakumiro mba musajja mulimi olima kurungi muno ndi musajja mulimi mpanga erose wano niwali na makagange nonyikalire awo niwo ndimira niwo tulyawo mukulima bikikunusa muno tubaine tulima ebishole baitu ebishole igonze baitu abarabukire twatulabukirira ensi mwanyi tusimbire ati tuboine bigarangata ine na season eyo twayongere mwanyi era abantu abakiro buli mbozi yona jo kulyanuka kumiro buli muntu wena kwenda kulima mwanya ati abo kwa basajja bakuru goko bakusekerera bakuruga kasambya bakuruga gomba bakuruga abaganti abasajja bakunu mulyayi ekande bitoke nabyo tutamiruka ntulali yaki esente zemyoga yo mukazisaba baba kazituwanga omunkanyonka zitunga era naseka mwemwa nasimbe mwa era kwa niyo naka title yange tokatandikire garukayo kugarura mpaka tuwe myaka 3 yego bati abandi kamuraziba abandi
abantu abatazikozeseza ekyo kintu kyonyine kiyasabirire akagaruka akasaba impunu kandi agenda abikyo arabanda bazisaba gani baswera mu abakazi nabo balimu alimu nabateeka nakanya nagamba zina muze yagabudde nazikora olutalo lwenyini paka lwezirawawo nakyazitera akana ati awo abasigazi bo kandi bakwetanira bikyoku abasigazi abalina amagezi gaabo balimire nokuomeka obujuwa babombekere batu abasigazi abatakumanya nsi nambali tukugenda bo obwine bwekucha tebakumanya kyakkola iyati muguruso oli omyaka ingasaze saa eno nkwende yongera ngenyendi omuzinga sakuba oli myaka yawo nkankaga ata nkubulwa emyaka esatu nyoki ekinana mwali mzee ojja kuya kinana Januari 16 kaichansanju na musanju ate ono chale mukazi wanako yali fereri nakono yafire wensanju na musanju on parliament ati yafenaga tokazarwa achiro nicho kimubambi esesiria mukazarwa mwaka nugogumu no nako nirorum ego 16 Januari mwaini mwingane emyaka dara ati ko ino rutegekani ndoke ino rutegekani okikoruta tyenkora ikibi bimuku byokulya ati okulya nyina kwerinda mbyokulya muno myenge gisisa muna abansisira abantu baitu ati emyaka yawo tokanyahoga mwenge ngunywa natira ngunywa baitu ngugera mgupima iwe noba no government orampa nigwisana guta nyoma geji yange iyo ni yeyo etingurukawo kenge kyakakunyumira akakunulira akanulira nyumuno era nayendaga muno bia oli baitu bia tanika kunzimbienda na gas nonyeta ninyeta ati nyaka warage kaitwa akubalise amasajo ago ngali nanywa amata gange olimba ijukurunka nyakainga nyakabiri damuki yaho bona bakabula bakula mutima baitu abajukuru abanga bakiro obwingi oiro ina mwijukuru wange ali omuka niwe sebuliba Adrian na mwijukuru wange obundi naye ali omukogo ohulire nawe niwe Sentumbwe nimwira mukize mune babba bacyali batabajukuru abakiro obukuru bona bali Kampala ko niwe nando nankanyi na bwenge wawo ina bwenge tulina wali mazire busumika tumazire myaka 32 myaka 32 yego okamtungo ina myaka 5 nyini myaka nkana myaka ya nkana nakenda kokakererwa nkakererwa ibe nabandize kuba nabo ate ebyo busigazi mucyali basigazi omukazi bomuswera mwingane emyaka tolikadiwa naye mama era lika akoleke okyali musajjazi manzi oboyina kugira ki nikiri ebyo nanyo niko nkoli batani niko to kubiro basembe bomezi kale we bale kutramukia ni ono Julius Shomuhendo oli Kitara TV Kitara TV nanyo ubundi nobuni ono baitu mzee abakota tandika kusala endenu nka mzee yoli ono wameta ali karamale wa alaikum salam wa rahmatullahi kakumiro nungi muno teina buzibu iwe kakumiro kora mulimo nyo amabala gange banyeta alizi chapati nkola emilimo mingi egiye kuntayiza akasente kikusoko ekisinga obukuru nkaija mpora natandika sika chapati era ibalere niwe naliyirire alizi chapati betu sofati twina ebintu bingi na hatoki okyaine midara na hatoki ogi omudara guro edukero so edukero buli kimu no chapampora nitukwasaganya kakumiro bikuru bata emirimo tigina buzibu except eba ya season baitu ko kafuneni kako niko tugenda nako ukakando kuzara iba kuzaranka nyowe banzara kibambura yego aroka distance kurugahano ka distance waro mairo nka isatu zonka yego nkoguze ikigambo unisex Kimanyisaki unisex chikutege ekintu ekigaita abantu bemiringo ebiri omusajja n'omukazi nikiba nikikolera mu kitundu eki niyo kuroza niyo nka unisex ramukya abanywane bali nabakura mutima nkusoka kuramukya abakastoma bange bona eduka otundaki eduka erimu ebintu ya day to day life mulimu emigati
na muno mune ja team ejo tulina kuwagira omwana waitu omwana w'omuka eja Kakumiro Bakery nayo tulina obuwunga tulina soda kale soft drinks ngiri okakimanya nkora nkusika chapati abantu kibani kibangwira hali n'omunanansi okusembyayo wakuramuka nkusembyayo bakasoma bange bombaire mbagambireira na madamu wange omukaawo namulamukize muno ego kalosi be kurungi ndi akimu kasozi ndi mukakumyo town council ni nyetaba customer banje bona aba muri kakumireji ni baje bampagira salon nde nintega buli chikacha cheso chiriona ninditega zakati nintega buli kimwe cyona no kukora rero ninkora nisoche nabo no kulikora no likora mbwene musalira sente zinga tusalira 15 13 no mutwa kani mubakwa ni mosera abantu nabona ngwa niyo grade yabo niyo grade ya salon yegero masa salon ya amani salon ya amani eto baba ni bagambe salon eri unisex baba ni bamanyisaki salon eri unisex ne bane kolesoche lyabakazi nabone tega no kutega ati kandike kigambo unisex kimanyisaki unisex unisex konkano tinda kimanyaje ombigambo bya okutusoborole ombigambo byange unisex chunda kimanyangu ni kibanchi ni kitaya abakazi n'abashije bona ni bategiso cye ninga no kukora isoke aha ramukiye abantu bawo naye nkabasatu ninda musama mami wanje Ketuda nakabuga hamwe n'ababraza banje bona akusembaye no mukazi wanje cyara wa walinka aliyo muka mugambe mutumusindikire nakazi nakakusinga kunyuma ni bamweta kantora na Maulens namusinchaka zina akeshongoro akarukosha akeshongoro kuki namusingirika akeshongoro akarigamba kakwebere nkanyebere kakwebere akalo sibe kurungi akazira wakajukire wapi kali nja kutunga karungi brother osibiro tokuruka isomero nkwata wo mungaro isomero bakuleta batalini bakef bakef bakuleta bat bakefa dianka halini diri hali iyo oli mukyaka inga ndi mchamkaga miaka yao suko somere bwangu Olympic 6 semi candidate mali what is science Bora somere kurungi what is science? Science is the study of man. Bikwebere. Yes. Kalira muki abazaire bawe. Baramukize wazaire bange. Baramuki bagayembe tumiraho na tata wawe baba nywani bawe mulingo musoma isomero. Tumira utata wange na mama wange. Obenda muno. Bagaye bali kuherera. Mubale kumperera. Bebale kuherera. Nkugulire erindazi. Osibirota. Bulungi sewo. Gandi na bwamandazi gezingaga na galimu. Gakwokya. Gakwokya nibo nyagasika saa zino. Iye bakweta bata. Nkozesa lumi Uganda. Iye bakweta bata. Banyeta Eboman bebaza Agustine. Eboman. Yeah. Ganu gasikira ngasikira hanu mutawuni Kakumiro. Hanu mutawuni Kakumiro. Yeah. Hati muhereze indazi irimo kagireta ajya kunsasulira umwana ono student enjara kumuruma mulinga ramukiyo bakastoma bawo. Wakasoma bange onamba buziza akabawagira Ebomani abawagira erindazi kawomera. Ndino likusinga kunura lini? Lyeri singa wano mukakumiro. Omali nino likusinga. Tubera babiri mukakumira bawomya. Nkuru ono niwe juvuga. Juvuga. Naye oli uniform ya kwaya. Yagihindura. Nagichuza. Yesu asimu. Bari amaiso gawago kono isana notamira. Mali oli murokole. Zendi murokora gada. Okaroka yenyine. No warokoka. Toka nankire toka bimanyirire byo mwenge toka kuruga kurungi. Baitu ndi kumpi. Naira mukiyao bachali bakani babo. Bachali bange bembuzi zako. Waliwo chali wange Innocent mubendao. Numulala kawomera ngula kawomera munange kawomera na mtu omuramukize erindazi oga jakwe bitanu byawe kanda mukiyo madamu nakuruga kugura ajya kuchumbira omusajja osibirota madamu osibirota amabara gawo
Okuruga mu katale? Okuruga nka? Asaluni. Ono okolera? Osiba isoke? Yego. Osiba isoke kiri singa kusiba mbante libanyumira. Dread ogiye kakasa kurungi? Mali. Olisibira sente zinga? Emitwalo 8. Ati tunura hali mu kamera yete bakasitoma bawo bagiba kuhagira bakazi bagiba basibe dreads. Bakasitoma bange bona. Kusaba bege bambasibe dread nayo. Ramuki abantu bawo nayo nkabasatu. Ndamukize wabo omukabona kabworawo. Oli wa kabworo? Nabo mtauni bakaro. Kando musajja nawe muramukiyewo. Na musajja wange muramukizeyo. Ati kwenda ungambire nkai wakora mu salon obagambe salon eri unisex babani Kimanyisaki. Salon yange eri omuhanda ogugera ensera. Awakaruga stage ya board. Kalo sibe kurunge ibara niro linyebere. Banka. Tukuruga doko mwamami. Otadupa TV bakurora kandi mbakwasege muri babiri. Bajoli brother wange. Oli brother wawe. Ono mabaraga. Ambaragange. Manyeta Mbabazi Karen. Mbabazi. Muno kora mulimo kimkaruka kakomera. Aro office genkora we yabaloya. Ukora mbaloya? Yego. Ukasoma biki? Ukasoma okiyasoma obo kamara kusoma. Mazire senior 6. Okolera yo okubuzabulizayo bomnanga. Ojja kutunga points sinkazinga. Nkai 17. Abakazi tali abiri. Mwenange nkabyamamu ebire mu prep center zisome. Okamalira isomero. St Edwards Bukumi. Anu Bukumi ekyakora kurungi Bukumi mali 17 nozingai. Nabiri nsaga yesi. Ekyakora kurungi. Bayimanyire kagu. Nangwa. Kalira mukiyawo mulingo maikalire bavakist nywena abakuruga Bukumi SS. Nkuramkiao brother wange oligondozere nawe. Nawe wali muvaka? Bamweta Nobate. Nani ndamkiao abana bo nawe namaze nawo Bukumi Winnie Veronica Mandela nabandi bona. Atira mukiona akabaire ka boyfriend kawo Bukumi SS kando tandupo kabokaine. Mwinange isumo lya dini ebiti bitahaye. Reka kudupa mwibirira nyomba iri musomero mbimanyire. Ati bitahaye. Kare bogambe ni wa mabaragaho. Nenyo Karen Mbabazi. Karen Mbabazi. Ikigambo Unisex Kimanyisaki. Unisex. Temanyire. Tinkumanyi. Tokikenga. Karo sibe kurunkanda mukyo mugurusona. Brother omuramukie osibirota mugurusi. Ndokurungi waiti. Amabaragaho. Amabaragange asimo Manuel. Ninzarwa muzesi kya kera. Ninyikara mu kikaro kya Kibojjana kansanga tauni kanso kakumiro. Kakumiro kora mulimo. Omutauni kanso munokora mu mulimo gw'okutunda enkoko. Nintambuza baitu atewe ireira ntambuize malizeira yego ezichumbirwa zime mbisi ezisikire ekifikifi niwo zesikira nkuzesikira abantu tobalisa ebinyonyi mali nangwa nkuzigura ombando bakwetegereza yego tugambeke tugende tule muri harosi bagira no kirisa yego harunge muno ekifiki bakikezinga ekifi kya 15 buroira 14 ne 13 kandi enyoro 15 entyo senyoro muzirora nkutambura arairoko ninzizoraga yego ate kwikaranka nyini wenyini era Kibojjana kakumiro town kansaawo kansanga mu town ya mu trading center sente zikuzoka sente ntayitabo ensonga ebicholi bikagwa ebicholi singi 5 na 5 lero sente ntayitolwe ebicholi kugwa titumanyire kiki ekigwiro mu nsi yaitweno obunyoro oba na Uganda yona kutwarizamu kiki ebicholi kabigwire kiki ati kampabuzi iwe otembea nkoko tolima nkulima nkalima yebicholi ika 2 amazima nezamu bucholi bali butaito bizali nsawo mwenda kuba nekimusa ntatemu ntatemu baitu na yezezo baitu amazima nkatundira 5 kubye yihako ntena chakura nkwate sizoni endi kubanga amazima utana watora byawura oina store toina muzei ndo ngambire kigambo Unisex Kimanyisaki by poaching ngambire iwe turukinga ngakurungi sarunere Unisex ni baba ni mama se sarunere ete enyonjo oba
Saruneri Unisex niyo kwenda kusalira isoko. Nicho ekintu ekyomugaso abantu bali bakubasemereza harungi. Nanyowe isoko lino liberiraira muno. Nagamba nkomuzere kankeyo kataito kaburasi karabo. Saruneri Unisex. Enyonjo ngo kuchikenga. Iwo beno gambura. Abantu bange nkora mukyao mwene wetadewo asaba ninda mukyao muto wangondi magambo nawe akusembayo mukazi wange wo muka akunchumbira obukunura mumazire busumikine mukyara mukazi wange turwiramu mumazire busumikine iwo kolekera myaka nkainga myaka 5 nkanena kandi mukazi mumaze myaka kasa myaka nkasatu mwebale kuikara na mutakunga ine nani mwebale kuija korampara tukuhereza enu garage bageta bati kanta kuro ibara liye garage bageta bati onu nuwe omugezi oli oto mugezi wa hano ate okora wiring nkora wiring niwe kafuru hano kafuru sinia mali obimazire mbusumiki myaka 10 oli kafuru bano bona niwo begeseza bona nkururona debegere na kwenda kwega ogo bosi onu boss niwe kukozi niwe mukamuwene niwe mukamuwene yego ati baitu usiba makanika nye mwibe bintu munanka ati niko kuronta sakuruga hono arugireho gani mubihama ogo gwari mulembe gwayira nabiro bintu mubikora nako zino spare road bana bono begesha ato mana akwatira kumara nkakasumiki myaka 2 myaka 2 okuba magise kumara kasumiki karaida wewe akubayijwire nibwo akubayijwire ku magise buli kimu kiona injini nasagidoma injini byona nakwata kurunga ndamuki abantu bonka basatu abantu bange ndamucha muzeyi wangawo semwema muzeyi kawore zimansi na mama wange bebali kunteka mwaka sente na igo muri muguno mukyara wawe omukyara narongo nawe muramukiza ono isano takubuza kurungi nkumukwijukiza bujukiza nangwa nawe muramukiza narongo muri nabarongo tulina abarongo kalo muramuke nawe kandamuki hono nawajwaire Uganda yajwaire Children's Foundation Uganda mabaragawo Kabasomrecho wa Beira College of Medicine Enrinka. It's an NGO in Uganda. Beira Uganda. Mukora biki Beira mbahura muno. Beira kitongole ekikora kikubesengera muno ha slimu na kakonko. Yeah. Tunulira muno araba bachali banga batenda byo kwekebeza tunura kamera ubaterere. Baterere bekebeze kandi bakose no bupira baterere. Generation eitulimu tulimu generation eina kube manyire ngeri yeyemereire status mbwire bunu Beira kyekora ekuranisa by emyaka 10 ahead akauka kuba kakendeire mu Uganda niyo mission ya Beira ati itwe turoho kuyamba kila mnabana bato tukubesingira mu bakazarwa abakaza abayinenda abantu bekebeze reka kubiraya tunura oterera abasayija nabakazi bekebeze omuntu agende n'omuntu amanyire status ye antike kutandikira hakuzarwa titura tindaterera abakuru arohorede abayina kakahuka kantu ina katandikira kuruga alo omuntu akuzalibwa kakutandikira hakuzalibwa mpaka obwokura hano nyewe nkoro maternity department nkira muno kudiringa na couples mwineirwa rohana around yes kakumiro health center for niyo tukolera yes hati like service kezi mukugaba services zona zero aro at clinic ariyo maternity ariyo OPD IPD pediatric tuina theater buli kimu services zona zero yego iba kweta bata bantaka basomirecho bakuzaranka nyewe ndi nzara ya hoima baitu nkolera kunuka kumira kajja kuno Beira niyo yakulesere kuno yego oli mukozi wa Beira oli wa government ndi wa Beira Uganda kumanyisa Beira tungo mukozi ne musana mutaya ayirwa wa government yego tamukiya na yabantu bawonka basatu kuramukia baina kwekebeza kila mnaba isiki yes services zona ziriyo nyonyi zira mu company box zinga kikusigikirezo tusabire zinkwenda zabusa bya government tujagendo mpe box ibuso kizibu nkuramukia bami wange ali in charge maternity Kakumu Health Center for bamweta Madam Joy Susan
tukesanga. Was it a coincidence? It was a coincidence. Akwanya nkakora interview nyasanga banteira. Yes. Yakusemba. Then ndamkia na tata wangu. Kazi nakaka kunyumira nkakuterera. Kakuterere ni mara program ene. Akazina akanyumira. Obuzina buli buyingi. Baitu nterera akagzira kona kurugoma Edikenzo kwani we fani wange mu Uganda. Fani wao. Edikenzo. Yes abakutonda Kitara TV nkwenda kuba ni Maizente kanze mebala baikare ni mutondera kuruga ali tukatandikirege disa sahe mune kintu plus tubaire mu rubuga rwa kakumiro antwenda kubaza abazamu nabayikaza bali mu kicheka kinu twenda kenge bintu birungo bikurubata and of course nikote bintu tekanze baire amebale muno yetu binyikizemba jukisoba Kitara media bakolera videographer na photographer mikoro yao yonna mukoro kigo inagu kwetagisa ebisane birungi kwetagisa video enungi loleka kutoza abantu abandi munna bajja kuba ni bakolera services ezali nungi toza ba Kitara media basole kuba ni bakikukolera basanga namba yesimu 08992 nsanyu na mukaga 35 ja kuba ina aba Kitara media basole kuba ane bakolera video enungi nebisani ebirungi and of course oboko ino mukoro no etaga sound enungi kira yo sound yejja kuleta kyaro etengese kyaro etengesa amajwa abantu ekibagamba kayihamataka oyino obugenyo bw'amaani muno atozaho Jonadi events ojja kuba ina sound ekusinga yo mu region ene kolere sound enungi muno and of course kwegera kutera abasajja abojja abakola sound twegaleka muyongero kuba nibwe muri bayonjo abajja bakusinga baba sound bachafu ebyovura bantu mwenda kubyogya kwegani ko gamba mukoro gwa abantu ni guswaza so boko noenda kwehala ebintu nkebyo noetaga abantu abajja kwese kitinisa kurungi bakole services eziri nyongeza sound toza aba Jonadi events basanga namba esimu 08992 ojja kuba ina aba Jonadi events nyikiriza onda mukiyo team ya Jonadi events ona hali mukali mbaramukizoka ni babongero inde special ningamanti mwebale mro emirime imukora and of course nabaikaini mutondera kuruga munyamasa zembaganize za bunyoro na heru ya bunyoro and of course nababaire mukamuseri munyamasa mu America nabalimba haraba baikazi nabasajja bakora wa sente kutoza sente musiza baharabu nyona baramukizoni magamanti thank you for always taking time mugamanti kam watchingege enteka nzazangi hakitara TV enteka nzebaire tujarike yes of course kujukiza kusubscribing and okulikinga okutufollowing ha channel zaitu zona za Twitter handle Kitara TV of course Instagram na TikTok Kitara TV Facebook Kitara TV YouTube Kitara TV of course na personal media handles zange Julius Shomhendo ja kunsanga yona Julius Shomhendo Instagram TikTok Twitter Facebook hona ojja kuba no following Julius Shomhendo solo kuba niturubata itwena niturubata omumulingo goleka Twitter no muteka nze zindi Julius Shomhendo musajja muliso muhaba moli mubai Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.